Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ule Israel e Palestinian anin dona hian Israel hian man ro thatak mai Iron Dome an nei a heng an Iron Dome mang hian Palestinian rocket ron thlok lut te chu an lo ka puak dur mai thin ani Israel tana chiat na thlen tura ron thlok Palestinian rocket shell le mortar projectiles te chuan poyan khoi ma in bouro ka Iron Dome hian lo kap chemak mai thin he khol ro pui tak mai hi arin tlak hle ani ti chu an siam chu atangin Israel hian atakin an lan tira a that ema wangin US point an lei sakhial chu tiang taka khol ro pui le tha chu chiang zo ka hreturin han bel chiang te ang Iron Dome hi Israel mobile missile defense system ani a Short-range rocket le artillery te kap thla duan ani Israel missile defense architecture a hun hnai vai kap chi ni in Palestinian opchung le Hezbollah thunun Lebanon atanga unguided rocket le drone te mortar le projectile beina chanlet na turani he system a hian thil poimo pathum oma chung te chu Tamir Interceptor le launcher ELM-2084 multi-mission radar MMR le Battle Management and Weapon Control System BCM te an ni Iron Dome system chungchang Iron Dome battery pakhata hian launcher pathum atanga palia oma Battle Management System ombokin Fire Control Radar omboka Launcher tina hian Tamir Interceptor somni thlenga da thaya kumsang ni som pathum thleng khan battery complete nan hian dollar maktadu aiza ve langa ya source rang in soidani nanglova Iron Dome battery hi dollar maktadu ai somnga atanga za inkar ti ila adik mai ome Iron Dome battery pakhat hian square kilometer za somnga thlenga zawa veng thaya Short-range missile mortar rocket laka aveng thayani Interceptor Iron Dome system chuan mi hring omna hmun ti che thei rocket le missile te na ron thlok chu harsat na om lovin mi pui che na atlatur alo chu thlazat zat mai thin Iron Dome hian KM som sari thlenga hla target na mu thaya a engage ngal thei boka Iron Dome a Tamir Interceptor system hi meter thuma sai ni in a diameter chu 0.16 meter ani kg som ko aritani ya command data link le onboard active radar seeker mangin khalkoi thinani high explosive blast fragmentation warhead mangin a target a kap cheboi mai thin Tamir Interceptor siamnan hian atir lama chuan dollar nuai khat singa chuang an se na ngai don ni in an chuta mase tun hnaya an chut dan chuan unit khat man hi dollar sing ruka tanga nuai khat velani ti an soi Tamir Interceptor chu a missile mu ber hi ni dollar sing ret ang point chut ta ila voi khat Iron Dome ka chua hian India cheng makte doi ruk chuang an seng ral zia don ti na ni tuna Israel le Palestinian Islamic Jihad in dawa hian Iron Dome muzasari zet chu an kap chuak turanga yani a muzasari chu India poisa in veibel chezali somli pangaman vel zetani Mizoram hian nei veta ila tuna kan sumdin huna ngat phei hi chuan mukhat po Mizoram hian kan kap chuak thei don lo ti na ni financial crisis kan to me ka wangin ahar salamani yang Iron Dome Interceptor hi missile defense interceptor a chuana man tlom pol ala ni zuya Iron Dome mu interceptor hi mek pani point pani darkar khata ke em sang ni zaruk som ko panga achakina thlok chuakani a radar ELM-2084 MMR hian target lo lut te amu chuaka Tamir Interceptor tan mid course guidance ape boka 3D active electronically scan array AESA anaya S-band frequency radar mangin radar siam tu te soidan chuan ELM-2084 hian air surveillance atan target sang khat za thlenga mu thayanti bon takani ELM-2084 hi Israel David Sling missile defense system atan fire control radar atan manani bok atangkai hle development and operational history Israel hian kumsang ni pasari khan Iron Dome hi asiam drana kumsang ni som khan test nu hnung berazawa sang ni le som pakhat khana unit masabera a duty tir drana report a chuan kumsang ni som pakhat atanga sang ni som paruk inkar khan Iron Dome hian target sang khat zanga chuang alo dang to ani November sang ni som pahnia Hamas nena anin bei tum khan Israel official te chuan soin Gaza Strip atanga rocket zali ka zinga za somret panga chu Iron Dome hian an lo dang chata chu strategic emo civilian population center kap turte anni kumsang ni som pani le sang ni som pali inkar khan
Israel chuan he system a hian update te nau te kalpuya kumsang ni som pali Israel le Gaza inkara buaina a thlen khan battery pakwa chuan na an thok thaya chung zinga pahnih chu a hun ma service tir an ni indona a thlen ma hian Hamas le Palestinian Islamic Jihad te khan Gaza hian rocket le mortar shell sing khat vel zetan da khom ni a chu tani sang ni som hi pakhat me thla ni som pakhat an in do khan Israel rama rocket le mortar sangli bor vel zet Palestinian lam chuan an kap luta Israel chunga population center mipui bitna mun ron beitur te chu Iron Dome manga lo dan cha an ni rocket sangli zanga zinga zariat chuan mipui bitna layan ron tin zona zariat zinga zasari somthum panga chu hloting taka ka thla kan ni hi intercept a hlotlin na red za asom kwa ani Israel chuan Iron Dome system chu mi zatam tak nu na chan him tu games changer ti in an fak hlea a chan chu kumsang ni paruka Lebanon ne na Israel an in do lai khan Iron Dome an man ma ni a Hezbollah hian Israel rama rocket sangthum zakwa som sari an ron kap luta chung singa zakwa pakhat chu population center atla Israel mi somli pali an thi ani hetiang ne na chut chuan Iron Dome an nei nu hian mi hring thi an tlema melma rocket ka thlak atam thung raldo tura chhop chhuwa fielding ani atang khan Israel hian Iron Dome ma software le hardware integration update an chun zom zela November sang ni som pasari khan Israel chuan he system a naval variant an ti Navy man tur chi Sea Dome an ti chu hlotling takin an enchin boka live fire te sa airborne target tam takati chia hei po hiarin tlak hle kumsang ni som ni pakhat March thla khan Israel chuan Iron Dome ti changtlun na chu an zo fela hei hi missile le mi hring tel lo thlona drone ka phlatura an upgrade na ani official te soidanin Israel chuan heng theina te hi test na an fin fia chung singa chuan rocket le missile salvo te simultaneous drone attack te po atelani arwala drone beina po hne so takin a beile theiti na ni kumsang ni som ni pakhat me thla thleng khan Israel hian Iron Dome battery so man nei to a an nei nuwa Gaza indona masabera rocket sang khat vel an lo dang to boka kumsang ni som ni pakhat Israel e Palestinian inkara buaina achwa khan buaina top nei lama khan helpol chuan Israel chu rocket sang li zanga chuangin an kapa chung zinga za som ni atanga za som thum pathum chu Israel ram chung an ron thlen mai nan tla ani official te chuan Iron Dome intercept rate hi za asom kwa ni in an soya analyst dang te chuan Iron Dome hian populated area nei missile sang khat zanga zinga missile sang khat zali som ni pariata intercepta chu za som ko panga hlotlin na reta nei ni in an soi tun indona meka Israelin operation breaking dawn an kalpuina hian Iron Dome in Palestinian rocket alo ka thlak thei za som ko pasari ni in an chut hial akap thla thei tela arin tlak tul ti na ni chu US ne na thodun na atir lama Israel ram chunga siamani lain United States chuan kumsang ni som pakhat khan Iron Dome development program a tran puina a tho trana March sang ni som pali khan Israel chuan United States nen co production agreement an ziaka Iron Dome technology man theina an tipung Tamir interceptors component zinga za som sari panga vel chu United States atanga siamani ta ani kumsang ni som paruk khan he system component za som nga panga vel chu United States a siamani a August sang ni som ni khan Rafael Raytheon te chuan United States a Iron Dome interceptor kim chang siam turin joint venture an ron din veta bok kumsang ni som palia Gaza buaina thlen nuwa US Congress chuan emergency supplemental appropriations resolution PL 113 to 145 a pasa Israel Iron Dome leinan dollar maktadu ejani somni pangadang pek belan phalsaka financial year sang ni som pakhat atanga sang ni som panga thleng khan United States chuan Israel nena Iron Dome battery interceptor te co-production cost tele general maintenance atan dollar tluk le ding on khat point pathum vel zetan pe ani United States in kumsang ni som paruka National Defense Authorization Act an siama chuan Iron Dome short range rocket defense system atan radar leinante Israel sarkar nena dollar maktadu somli pakhat chuang an ruam man saka kumsang ni somni pakhata Israel e Palestinian buaina athlen nuwa US Congress le Biden administration chuan Tamir interceptor ti punna turin tranpuina an lo peto bok Iron Dome le IFPC
Sarkar kum sang ni le som pakwa US Congress in anti turanti chua nuwa US Army chuan indirect fire protection capability anti IFPC program atan interim solution atan Iron Dome system pahnian leisaka IFPC hnuaiah hian US Army chuan fiscal sarkar kum sang ni som ni pathuma counter cruise missile capability deploy turin an ruaman November sang ni som ni thlengkhan US Army chuan system endik turin unit pahnian active to a January sang ni som ni pakhat khan Iron Dome battery pahni chu US siam 4-axle truck an deploy boka Guam thliarkar lama an deploy mekani Iron Dome hi Army Integrated Air and Missile Defense Battle Command System anti missile dangtene na in millava Thunzom thayani lawa wangin US Army chuan Tamir interceptor te chu ICBM ne na in mil radar le mobile command post te ne na in zom tir turin he system hi an buai pui mekani Israel ne an thokdun mek